urung di sini Pak Kuci hai ada bit luar biasa dan ketua pemuda pingkata ubuna kacula calo gua tu acara lagi diliku cikrang kring han bago nyorah pingan hai ada luar biasa yang muda-muda yang penting kecupa rupa bak jaro ihago nyan buna nanku hata kalam di sini kekompakan urang luar biasa di acara meriahan bago bantu orangnya pulang anak muda dadang orang tua gitu abak tago pemadi curung putra dilikut ngan mak saudara dandang dibagi bu hayhan bago memang ada di sini hai lagana memang hai adi adan di sini cit mana bago kampungan kota wate bunga pun kuah bulangong di sini yang bagi hai ada ka sama raja keurun kampung tuh ba anak miet di sini bagi buku doang isi darah yang diubah mamplam ada bak kirau inan hai ada kagupeh di mawang yang tak kalau nomor tamon hanario di sini yang gupreh hai ada kanduri yang kana awate gebi pengumuman le urung tu hasino baru hai ada kenan gedekan memang bulan tadu diupak limeng lagi di potbekan dro di tukah hawa bulan tadu bagi yang umat di putra kadang 12 jaro pingana kaguba mungkin si atu tanyo pita tampawa yang tua bulan hai ada mangat lagayna yang tayang bercut rakan yo di ayah tanyo hanjut dirapa yang kapale yang kapalau memang ulonnya hanale merata lagi ngancung dilki puli nyan mukri tanah kamu hanjut limu tempo tialu moraya meyodat mumpaju wahi ada kamu krung tamat pulom na kadar gula pulom na remati krak kri ti orang awate tawa kabungeh mai dawa sebabnya la entaganton memang munyo di tino munyo tialu moraya munyo belah redde wahirakan do Tuhana tulu moju kubiraya yo nyanjir tapaju mangat alamat dan Tuhan mupano yang takdir lampa tapi yang penting ni pak uranyo lekalan urang di sini kompak semua Kom tan hayu kina tiku naga di mula bohwela ana tilu mo guna katupura munyo tiku punya kit hana munyo tuha hana pujud gula nyan tiku kapahal luina munyo tilu mo nyan kajut ku batu wahai guna katupura hai anu muda nyan paruma cin memang silpa ibu Fatimah uranya mengkerja prehjudo anu hanpu tak pegah darah baru yang cuda yang cantik jelida nyolin tu baru syahdan mulia ditarikan wayang kerja di Sabang sedih lagoina tapi kudih di ganyan kagejumurang bak kesehatan di rumah sakit kerja menancin ibunya
putra tersayang Bitsudi hanapan uronyo tak kira Gemukan diri ampu takun ban Karena ayah tersayang Kagwa ba'awambana Dalam doa kudeba Tuhan Mengkawin syahadan Tamohon doa Roh arwah dan digatnyan Benabak Tuhan Gubi surga Tanyanya hudep Pita preh panggilan Tetapi harakan Ibadan buna Menangkuh sabe Hai adik syahadan Lintu baru tersayang Oh buna berdoa Kita ingat sedih halapan Ia mata melinang ura acara Belum gupegar acara Meriah laganya macam Halali kamnyan Bak tamping gata Tapi yang penting doa bak Tuhan Urongan malam ke ayahanda Bandungna hikmah Polinto yang tampan Berkata berijang Tak belam bagian Ya dalam hampu takun kri Allah Hai Abu Dadi Guru Pesantren mulia Yang sidro ustazah Nyo ade Eli Hayuhan sakti Urung nyo doa Eli Marlina SPD Nyan kita kagubri Katenteng hai artinya Pegawai negara Bak pasangten Arabua Inan mengabdi Purno santi Bidung agama Alaman kampung Yang pasar Indrapuri Ciptaan sakti Kunawa gutuka Atu lewat pong tibla Jatah hai abi Lintu yang tadi Preh putra muda Allah urangnya pajokan duri Wahai adi baru tak semapa Jeh anu mit Bit hayu hantakri Kadi takatkan duri Jeh tulung uberaya Yang hotel kapajo Yang pijuko mupri Inau hai adi kakalan pingan Naginya rupa Hana pingan kaca Wahai adi Yang pingan kanto jam melawi luar biasa Ada ren ba anu miet tiga go kudeh di bati Wahai adihan bukah dua Majih awak jih dua pakon hana pajokan duri Wahai Ali bukakin dikata Memang cukup tak gurahi Awak aja dipajokan durinya di kelabah Alah dipuka-puka mengangkat hai abi Yang mutamati adi di tukar hawa Memang awak je dua yang be'etui Laju katakan duri be'etahu kata Memang awak yang kadang tengah difokus ke cahi Karena galahan tekrinya anu muda Alhamdulillah puja ke Allah Yang maha muda maha kuasa Dalam doa ku dehba Allah Yang Ibu Fatimah Hudem terjadra Perkawin anu acara walimah Perletanya papa adat budaya Prehdara baru Wabak linto sudah Nebrile Allah Sukses acara Enaku dile wahai saudara yang pun nonton YouTube Ulun Tuan Media House MD Channel yang tengok akan datang menglom di tempat-tempat yang lain tapi yang pertama pegah liputan dalam cai ho yang kamoja tetap Sabina jut nonton di YouTube Ulun Tuan dan di YouTube Sing Samlako Official YouTube Jambu Samlako
dan juga YouTube Muhdi Channel MHF akun. Mudah-mudahan Don dapat menyaksikan melalui dunia maya seni tradisi Aceh yang perlu katanya peduli mbak generasi muda, karena katanya betempe dikun Aceh guru op boh budaya dro ciok budaya gop. Oleh karenanya atado bedagala hodaya dapulara. Sabai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.